godine, na ovaj isti dan, kada smo slavili moj rođendan, to je već bila 4. godina, smo uradili velike stvari. Ja sam vam svima slao, tako reći, neki izveštaj sa onoga što smo uradili i hoću da podsjetim da smo prošle godine na isti ovaj način, sa istim ovim kovertama, sakupili na toj proslavi 24.000 evra. Ovaj divan orkestar se odrekao svog bakšiša koji je bio 6.000 evra. Te je bilo ukupno 30.000 evra sakupljeno u jednoj noći i tada sam ja ovako isto držao jedan lep govor i rekao sam, već smo unapred znali da gde idu te pare. Te pare su otišle u Orahovac, to je jedna enklava na jugu Kosova. Ja sam, eto, doktorka Dostana Grković, dolazim iz Kosovsko-Metohijskog kraja, u stvari enklave, tako reći, Orahovca. Ja sam veoma ponosna na ideju gospodina Žike, koji je, eto, našao mogućnosti i snage da nam izađe u susret. Sada naši su pacijenti zadovoljni i prezadovoljni, tako da ja sada čestitam rođendan i želim. Ove godine ćemo platiti godišnju obavezu prema domu i za Paulinu i za njenu sestru, kao i sve ono što se već izračunat ćemo koliko oni imaju posebnu obavezu, njena sestra vezano za hranu. Predsednik upravnog odbora je upravo Marko Lazarević, koji je bio prva iskra koja je probudila lančanu reakciju koja je u stvari proizvela da mi sedimo ovde i da puna srca budemo zajedno deo nečega, da uvek znamo da radimo dobru stvar. Jakša Gojković, 8 godina, učenik 2. razreda osnovne škole Radoje Domanović na Novom Beogradu. Jako nadarano dete sa IQ-om 136. Na međunarodnom takmičenju iz matematike osvaja nagradu 5. nivoa i bio je među 5 nagrađenih prvaka iz Srbije. Maša Radović, učenica 8. razreda matematičke gimnazije. Prethodne školske godine osvojila je prvo mesto na državnom takmičenju iz matematike sa osvojenih maksimalnih 100 poena, čime se plasirala na juniorsku srpsku matematičku olimpijadu, koja je održana u maju prošle godine. U 7. razredu bila je najbolje plasirani učenik na srpskoj matematičkoj olimpijadi. Da će ovo sve zajedno biti, kao što je bar naša emisija, uspešno i da pomožemo dečici koji treba pomoć. Eto, to je naša ideja, to je njegova ideja. Mi smo tu samo da ga ispratimo do kraja. Eto, to je to. Hvala vam puno. Ovo će biti u buduće 6. februar. Dragi prijatelji, upišite u svoje rukovnike i datumare i podsjetnike. U buduće će biti pretvoren i ne pretvoren, nego će biti rođendan fondacije, a ja mogu da ga slavim svaki dan.